chima pikhatsnawa yaqepanaka hani suit awinek purt anipsta ashartata yaktata arunak toqi istasaja ukatawa hiwasaq tatituna chima pikhatanja uka tatitu yanap arekistan kwatja ukata tukt'ejasaja akat sarawajapjat ukaja walis uksuit asktan hiwasaja ukata humanakajkaw hitarpurt aniptaja Primera de Corintios, capítulo 6, ukleit abjañane. Versículo 12, 20 kamalit abjañana. Kitena katejani Biblia tukana Hasmawa ma cuadernituro taqatik khatapta lit abjañane capítulo 6 verso 12 Maineja kuntej monki uklureska kispawa sapjewa ukampis haniwa taqikunas aski karakiti nayateja kuntej monkta uka lureska kija ukampisa nayaja haniwa kunampisa apnaqa yaskiristi Chaqpacha puniwa kunteja sapki manqaja purakatakiwa purakasti manqatakirakiwa sasa ukampis diosaja paypachiwa tukhane haniwa hancheja wachuqa hucha takikiti hanukasti tatitu takiwa tatitu este hanchita kirakiwa kunhamte diosa Cristo tatitu haktawaiki ukamarakwa hiwasaroja chamapampeja hakta Wistane Haniti yatipktasti hanchi nakamaja Cristo katapja uka Cristo kir hanchisti apakasim ma hanwali sarnaqer warmirusti churarakiristi haniwa kuna kipansa uka lurañaja wakisispati hanukasti hanchina humana karu yatipkta kunapachati ma hanwali sarnaqeri warmimpi wachuqa huchane sarnaqeri ukamaraki ma sapa hanchini tunjata tapa Dios sana arupasti sarakiwa panpachaniwa ma sapa hanchiniki tukhapje kunapacheteja mahaqeja tatituru katuyasi ukaja uka qhepasti tatitumpeja Ajayunja mayaki jarakiwa kiti hi teqtapjam wachuqa hucha lurañanja kaukiri yaqa hucha lurañats haniwa hanchimpi luraskiti ukampisa wachuq hucha lurañaja pashpa hanchimpi hucha lurañawa aka semananja utjanwa Diwasak may wakt atanwa Hanis unhaskchi nanakatakeja wali kusisita pjeato kusin wakt atatja kotja pasir iglesia kapkeato kapura puranja walishkitekinwa hanut kanti kampuja hicheja ma yaqachaq lugaran qaptan Taqachaqar puqantatatan hicheja yaqepanakaja hani utkite hach'akite ayuqmanak palapjeja panaka komaki ukanaka uñaki pasin palaki pasipje YouTube unchukisip nanakaj sapje ukatja Iglesia purtasaja mayara kipi humanaka kuyapasmate utamana unchukisma Facebook o YouTube satoqeta kot Iglesia puriña alwar put anisinja ist asipjas
kun jamás pasumana katakeja kaukiris askeja utanun chiquiñat akarpurt anñaukacha utamanja inasan suma istap atapillaman puksu unchukchismaja libre wa humana caja lura pasmaja iglesianja ya maijara kiwa hani umaja lur kasmate kunti mungtaukja kotja utkara ki yakha utamangtauka yakhawa arunak istasmawa utamanja yataqara kismate kun hamti tatitub hakañaukja iglesian juttawa kote ukanja tatitum hakañmonta ukaja may mayarakipi hani utamanja intervention kun senshmana hani humaja kunti mungteukja apanukuñamawa akar jutas mukaja ikini sim istaptata jutas matkota sumti amoit asmaja utamanja askiki jamakiu kunas kotja ma yatichamoa wali sumjama ukaja tukti kun sanshmun yataqañaj haniwa ahakawiman hatruka kiptañaj utikiti amuya maki walu hach'arjilteja pero lurawina kama haniwa truka kiptkite kunapachiti iglesia hutta ukaja arunak isttaja kuathumaja yatiqtawa kun ham sakañama ukaja nayaja hutañataki walal watsartañajawa kuatja utajan waqt esinja kunanaksa utanaksa wali suma tapini waña lusas hit'eni waña taqikuna uka gasist areno lusa aqtes jutas mati iglesia hanjaya uka hanchima onaqtaña pawa ma qamiktañmun sarakchisma qhipaki sara chisminas tunkalwar sawqaltas kultuja nayaja kimsatun minutunak faltkipana unayajutañajaj ayukam sapjañama manakaja ukawa kunasa ukaja ma yateqaña ma yatichawi ajay toqin hiltaña ukaja wali ukatja utanak majichoktaja wali sumpaltaja pero hani hakawi maja truka kiptkite hani pine kunas truka kiptkite kunas ukaja hanwalt añanaka ukat huti hanwalt añanaka huti hilanaka ukaj ma yataqawikiwa mayniqa t'aqisiwa llakisiwa iglesia hutasaja alwat sartañamawa kotja haraqt'asiñamaraki kotja kot istinak istapt'asiwañ ukaja chimamaja wali suma k'uchikiw hutiqa maja ma trukakip walt'ataqinakawa jutap jarakiwa akarusti purt'anip jarakiwa ukawa ukataw manakaro kom arjayt'anip smaja jutañamawa aka iglesiaro tantash t'asiri tantash yaw reunión anakaro ina sanchi manakapanutqit kunat sapuraq saraq kunat sara igual aquí chijay saptaya qhipaja muy taptajaya acá semananste iglesia kunas pasatayna inaugurapto nanakaja wal kusisti qat asipta cocina wal sumwaqt etajana nayatakeja taqinitax wali kusiskañawa wasu kotra kioskrek waqt ayapta ukampachawa waqt ayataja wali sumita sapurut kamawa iglesia suma waqt aysiski kotwali sumawa uthi ukam evangelia apkasaja familia sasa
wawana kasa, alchina kasa, ukata vecinonak sirpantana, llakt'atapchisa, ukata huk'ampi hupanaka huchanchik, hupanaka pashuaq huchanchasisqchik, ukatawa evangelioqa tatita Jesucristuta uñishta aystoqa hupawa hucharoq atipt'away hiwasaroq qispi awaysto hiwaypampi uka evangelio hiwasaq ch'ukiña sawa ukanak chaq hiwasaq wali kusisitatanwa huk'am hiltañataki hiwasaq yatiqaraktanaqa mana kalupi qaraktati manakatak wali sumhamati nayaja Dios pagar to hutapqtanwa hutaptaw manakaro Dios pagara taptawa akalwatanaja manakaja unhaptatsum lurapje ambiate qapqañapawa manakaj nuktapqasmajaya ambiate qapqañapatak wawaja ukampi unharakej ukampinaka faltasque micrófono uka trípode skiuka apnaqa ukaja walkusit universidad ukampi yateqkeja uka sukampi natekeja yaqepanakaja doctora wa maestro wa sapqiyaqepa wali kusitapqiyaqepaja alwata upanaka hawst'anipje wala alwata utana upaja ali wakisht'asi iglesia utañataki kahnisay igual suma lurkiq pero upaj preocupación huk'ampi upaja yataqasqañapawa huk'ampi yataqani kot sirvinja upaja qaltaniwa kuhnawal kusisitoqa wali kusitayqate ma profesional huk'ampi ukaja hani ukama uka trípode skiukaja shk'akikite uka apnaqaskupaja wawaja tatituna thakipana Diosaja bendiciniwa wawajaroja y marakini huparoja uka unayaroja wal kusisitoja tatitun thakipan sarantaski kunas iglesia saram sistema uk'itam hupaja ikt'añapa sabstinas ist'añapa kiw sabstinasa ne ukachimaja uthitoja yateqaspa ukwal montja taqikuna tiqlurañaku ukanaka sobrino jutatan Santa Kusarukar jutatayna kunay mani luraña jutijanicha hilaja ukitanitayna sobrino jar África ro kiti wala ch'ay iglesia uksanutji pataki iglesia África toqenutji ma colegio tjarak international ukaru kiti shk'atpach hilir hilaja ukar kiti hani yatinoqtañ puet kanti sobrino jaja upaja wali maixt'atano ukata ukore marcar ujuti ukar Nueva York ukaruwa kitarakina Estados Unidos utjaraki paqalqtunka iglesia uthi Estados Unidos wanqa Nueva York uksaro kite ukamanaki colegio uthiaja Nereki ukan hayatinoqtañ puet kanti ukat correr ki kut'erek pastor misionero bolivian kiwa sasasa ukaru kitañ munta yoqajar yataqañapatak ukaja yawasa utoqhakañan ukata ukitanitayna ukata qaltatpachiwa
wali p'eq'usi qhitanna roja nayaqtiyu pataneo kipakti huk'am palt'asaqa kun jama supaqa kaskana kun jama chimapaq kun jamansa ukja amuyt'aqyatu pamparlasaqa nayaqtiyu pasqa kun jam suparo yatichirista tunkapis qanmari qhipa kun jam supa irtirist ukja yatkarakiyat kot wali ch'aqwapqayat miliachijay kot hilir hilajan yuqapachijay nayaja sarakiyatwa okot huk'am na huparoja irpteña munayata ekot yatichaña qaltayat upaq yawsanta haniw yawskanti hupak kolera siñak munjanja toqesisa hach'at arnaqas kunayman lakapataq mistqan wananpiq ch'aqwan qaltqapqayata ukamamara paspamar kimsamar pasakiptanqa huk'ata upaqa castellano aruna yatiqaway ukatqa pastor oksupar hupan arunaka tradusqa kot mahibjam ust'aytu paraq kot yaqa hilaqa kot yaqa uskta ukatqa luri hani kun ham tinamuntqa hani upaqa lurkanti kot najwala hach'at munaqtqa arsuña toqayta tay munaqtu kot hani kot iglesia tqchini tayukamsas Nemo aka kaukat ustamukan khani sum askina klur ktati sayatwa kun anu hamarak pis hamarak yuna iqpalayatqa upa toqes hani kore kut kaspati pahani qolqinik chitiq wal nanakaq ch'aqwa phayata sapuru Kutupaq kolera tarakinwa kompas kipanja nayaja sobrino ja dispagat wal hupaq awantawayi hupaq lurawayi wa taqikunsa kun kajanak unhaptaqa kable hupanak hupaw lurawayi upaqa wali sumata awisaq palqay t'ayat awisaq toqita tarakiyatwa con palma verde uqawhanja ma patak michhamanwa wala hach'awa palma verdeqa salo iglesia kama wali haypachanwa casa pastoral mantañaq uqaqa pampa isla sata pampa de isla sata ukawhita umaqa wali puniwa umaq wali puni ut'anqa p'ukrun ukawhitaqa umaq wali utkiuqhani umam upanaka barcumpi mantanipqan zapatunaka pasukunaka wali umaqay wali sayanta ta'chinqa upanaka t'aqsipqanpi ñiq'iynu mantawiq ñiq'i kamakinqa thakiqa awaser purkiukaqa ñiq'iptqanqa ukata parlapta manqaruq qal uskutena kaskaj uskuntañan ukanak uskuntañansas ch'alla qala laqa como uskuntapqayatuqa p'uqruchinqa kolera ichitan huwaq primer pachaq pues qalo sartataq cartilla apanan yastu ukanakam uskum luri ukat hupaq
kuna pachete uint'anita palma verde uksara ksara umosa yantatas que pero taquija wali sumitawa kutupaqnayatqa no walamtqa hilaqa toqis tioqa toqis ipunitua sasa komamta sicha kut istawara kitupaq kut iglesia wali sumawa unstawa kut tak unitra na amtas tu sobrino hat Kore marcan nichaq sobrino hikhatasi upaja ukan irnagas karakiwa chekucha aruna karu saranta phañana han humana kajas sapakuta phamte pa pax kim sapax sesor mahuta ñamawa karguni ñamawa tatituro sirviña mo yateqata tatitun bendicionapaq puriwa kay Isaú paja Jacob paja katoqanuwa Isaú paja hiliri wawanwa kunats na hiliri pachata sano ako sulkairista wali askispaq sa ulup'ino ka Isaú chachaqa naqtaqa kun phoqañaqa sulkanakaqni kun rurapkita manqay iki fácil nayasti pelurañaqa puneo kun sikut Isaú luran wali sumus paisita taqa churita huma na hilirwa churitat naroq san Jacobo ma plat manqaru aljawayaqa hilir kankañapqa Isaúqa Jacobo roqa kunas matubuqa kunas ma pasiq matubu uma pasi kunas pasakiwa kaqtatituna bendición apawa matubuqa kakargo kutqa ma karjamoya qapatakiq humanakaqa akanqa taqikunani paqtawa yaqapanakaqa pishtap t'añatak kioskuta phayañatak humanakaqa tatitura servicio ma tubuwa bendición aukaqa ukawa kutqa ukam aljantawa Isaú Jacobo chicheroqa kutqa Jacobo uka bendición qa katoqan hupa uka bendición phakhan upaqa hanchiki qhiparawajana Isaú chachaq kunash k'itanaka ksay luramqa askiwa uka lurañaqa tatitun yanapaq qhattawa kunapachita wawanakaniktaqa mawata shk'atukt'iqa kunatsu wawanaka shk'atuktpachaqa hani istasimunapti yaqipaq han humaq servicio wamtij saptaw ukut humaq temprano purinitas to wawaq istam thanich maru maqa umata puri upasti wali umantataw purini hani hawq akaspatini toqqarakispas koma mayniq amuktikyo kunsluri Diosaqa yanapt'ita siwa Diosa nayraqatara hupaq shk'atukti tatitut may taqiniw kasarsiñapaq kunas kasarsiñaq utqpacha hani esposaruq yawskiti
Anima esposoja warmiroja ni mensaje kisa ni haust kisa kunatsu kama pachaje kunas kamachpach warmi suyante yanap itaya siwa ukatawash k'atukteja warmeja tatituru thaqte ukatja hikjate Diosaro hikjate Diosaja istiwa maisita paroja ukataw tatituru Dios pagare hani casar simunkiti casar asiñapo esposa niñapo Hanual t'ena kankchisa ka oraqen spash akatawa wale askiwa cargo ni sajaniu macha bendicionaba ishkaru tuktay نيخان ولا حقيت هنكون سا لوركتي ما ينخ أمويت أسخشينا سا Dios استوى ما يسيت مروخا يربتستوى bendición churara kistu وقت أوينكسا هنيونا نخياتين كان كان يخاكيكيتي هنقولشتي Dios أوا ياتيشس كيخبالس كي لكم توقع أمين hermanos تقيميني سمانك إرنا قبخما منك أمين سبتخيا تقيميني ومنك خيو سبخنياما كونش كتاب سه ماشك أكون قانيك سه أبتبي سبورو سه كنا كتيس مانتاني هنيس مانتاني وكما كيسه وكس بشبرك كيوا أو تسمع كويدرك اسمه Iglesia equipo na caps pichekere kismawa wala cha bendición auka acá luatan han leit tanwa primera de Corintios capítulo 6 versículo 3 leit leit apsnati primera de Corintios capítulo 6 verso 3 Chiqpacha puniwa kunteja sapki manqaja pura katakiwa pura kasti manqatakirekiwa sasaja ukampis diosaja pachpachwa uñijane haniwa hanchija wachoja hucha takikite hanukasti tatitu takiwa tatitusti hanchita kirakiwa litasaja amuit aptate amuit apjañane 3 chiqpacha puniwa kunteja sapki manqaja pura katakiwa sejaya cuerpo cons necesiteja pura kasti manqatakiraki kasmaja ni conslur kasmate ukata cons necesitpachatanaja Maineja carjatawa, autotsaraimón, celular necesite, necesite cámara ñataque, ya que para que moderno, antiguo, celular necesita poner, con mainej necesite. Cuya canagata que más salón de belleza necesitas. Chechena que esté, peluquería necesita para cupanacar. Arberia ukahaga askist esnyetak taqi ukanakaq necesitan chiqpacha puni kunteja sapki manqaja pura katakiwa pura kasti manqatakiraki kun saka oraqin hakasaq necesitani wasaja kun sumaq muntaj qolqisisa qolqaja munasiwa Colqempeja a las ispawa.
con su campecot necesitas casmaja maja con sa mon ma novio mone hisa siwo komaineja ma bido kons necesita ya qabi monarakeja más soltero ya que soltero monaraki estudiante negasti kons moneja hanit kons monke materia nak necesite estudiante ma instituto mantañataki قلق مني تانيجا تقي ماينيوا منيخا تقي كونسا manqaja pura katakirakiwa pura kasti manqatakiraki saraki pi kot maineja wal munapayej uka kunslurij kot estudio humaj kot trabajarak aljarak ch'ajwarak uñisirak unch'uksirak selo taqi kunajay luraptaja chiqpachi puneo kuntej sapki manqaja pura katakiw pura kasti manqatakirakiw sasaja ukja amuit aptati pero ukampisa diosaja pashpashwa paypachwa t'unjani siwa ukampisa diosaja paypachwa t'unjani seraksa ukampis diosaja paypachwa t'unjani haniwa qolqaniwa manq'iwa alarakiwa ukutaqikun hupa puqt'ataskiw haniwi taqikunasa huparuja ukaja chima para puqt'kaniti hanchija haniwa hanchija wachuqa huchañatakikiti hanukasti tatitu takiwa tatitusti hanchi takiraki desde cuaja bien da kunata quizá kun sa shimuneja hane cuerpo saja wacha kuchilurañata kikiti manqaj pura ketaki pura kasti manqata kirakiwa ukampisa diosaja paypachwa t'unjani haniwa hanchija wacha kuchata kikiti hanukasti tatitu takiwa tatitusti hanchita kiraki nanaja esposa nitwa matrimonio nanakaj monasisa hakasa panine espo nakasaja yaqawarmi katu ukatjakun sanshimonuka adulterio fornicacionawa ukamajaya arunakanwa palaski haniu cuerpoja wacho hucha lurñata kikiti hanukasti tatitu takiwa Biblia tasaja tatit Jesucristoa iwasarja ma esposham Romanos qilqata taqt'asiñani Romanos capítulo 5 Romanos 5
Tatitur munasiñapatu uñista escuti hiwasaruja. Hiwasaru tatitur arjaisto munasiñapata. Romanos 5:8. Ukanaja. Humana leit abjañane. Ucampis diosaja munasiñapo ñista isto. Kunapacheteja hiwasanaka huchani kayatan. Ukapachawa Cristo hiwasanak laiku hiwawai. Tatitoja uñista isto kunsa munasiñap uñista istoja. Munasiñapaj kunasa. Huchanikas no. Ucampis diosaja munasiñapo uñista isto kunapacheteja hiwasanaka huchani kayatan. Ukapachawa Cristo hiwasaroja hiwaslaiku hiwawai sarakstoa. Uchel tatit Jesús hiwaya tainawa. Humaja huchararatamat hiwañamanwa. Pero tatitoja humar wal munatamlaikuwa hakauypja aptasiwayi humar qispeñataki. Tatitoja monasiñista eistoja Dios saja Jesucristo toja monasiñapuñista. Jesucristo sutataina aka ora qeroja cruzana ch'akatataw hiwaway. Ukapachaw hiwkiqa ukapachaw huchanakas qalq'umachaw Cristo. Ukat uñista eistoa ma casar sir guaynaja wali suma monasiñja uñista ay warmi patakeja. Ukatja casar sir tawakosti kamsas upaja ukharoxija. Casar sir tawakokun sisa. Naya humar munaraksma wasi, humar munasita harakita wasi utawakoja. Hani tu paroja chima porque hani munkit ya kampi munt na hani munkit ayu kamsa maisero apanuko. Kuna pacheteja upaj muni tawakosti munkeja hisa nayaj musmawa sañapawa wainaro ukata ukasar sipjas panakaj mayer tuk japjaspaja ma chacham warminpej Romanos capítulo 5 ukampis diosaj hiwasaro nayaj musmawa siwa kampis diosaj munasiñapo ñishta istu sareksa manaka huchararapta wasia munaj musmawa ukata nayaj masapayoqaj munat yoqaj kitanta aka oraqer humanakaru Jespeña pataki. Tatit Jesucristo ha hutiwa aka oraqero. Humanakaro ha huchana kamha al haraqap hamaxio. Ani humanaka nayaj munasmawa nayaja Dios ukam hiwasaroja unist eisto. Humanaka istaptati Dios munasiña puniste estam. Humanaka istaptajaya consumar Dios aroxata munsma sistam hayanicha. A ver, ma gilataro extrañan. Dios unist eiwa kunsa paja ukaroja saspaja. Humaja humampina hakaymunta siwa ma hermana maya kunapacheta namunsma siwa kaja hiwasar Dios kunham hiwasar munistoja Jesucristo ha cruzana chakatata hupa hiwai ukat suit kunam sumaja ukaroxat naya humar munaraksmawa narajo instaistawa munasiñama naya munaraksmawa se umahaya ustahaya tatit Jesucristo na chima parohia usiwa ya naya munaraksmawa se konsensh muneja hisa nayan huchakhlaiku hiutach ta huchana kas pampachawis tanina hicha huchanir
hani uk'am huchajutjete. Dios pagarsmawa. Nayaja ukaroja yaustua. Amén, hermanos. Ukam say humaja. Dios ajunista esto una señal. Jesucristo. Dios saja como apayo kapja. Kunteja nayata cloroectaja. Nayaja mona señal esto una moneda actúa. Ya sarakto. Hani nayaja. Hisa nayaj munsmawa. Na huchaj pampache estawa. Nayaj ukaro yaustua. Huma huchana kalhara kawastaja. Hani ukam huchaj utjeti. Ukhay yausaskeja. Huma comersas mati. Acepto. Nayaj yaustua una sitapar. Pajunist eitua. Nayaj monaraxmawa. Na huchana kalhomast estawa. Naro hakan churista nayaja yaustua. Kun yaustan koja kun sanshimoneja ukam huchaj uthitanicha hani ukam huchaj utkiti. Ukawa mainex sañapaja. Ukan qalqatawa. Huchani kasasa. Ucampis Dios mona señapo nista esto, kuna pacheteja yausana hiwasanaka huchani kayatan, ukapacheu Cristo hiwasanak laiku hiwawai. Cuatran tatitumpej mayaro tuksasnawa. Nayaja yaustua mona señaparo. Humaja huchaja qomast istawa. Ani ukam huchaj utjeti. Yaustua tatito. Humata una hermana sirejaja. Ukatja casares hispanicha. Mayan blit abjañan. 5:8. Romanos 5:8. Ucampis Dios mona señapo nista esto. Kuna pachete hiwasanakaja. Huchani kayatan. Ukapacheu Cristo hiwasanak laiko hiwawai. Ichasti katokata tanwa. Dios saja. Naira katan Jesucristo hiwatapa laikua. Ukatpi hichaja tukusiwi mutuñatja. Respiata ñataqueja Cristo toque. Cuampis Dios aja mona señapua uñesta esto. Huchararatano. Maldición katocañasan hiwasa. Cristo hiwa hiwaslante. Respiata ñatak. Huchanakas comacheñatak. Haniwi wasa conslurkayat luktante. Jesucristo hiwa. Manaka respiasin katocañatakeja. Huchanakas omait kuns manaka luraptaj. Kuns luraptaj. Ampara maitama nanaka kunslura waitaj. Hanit kunslurtaja. Hani kunslurapktate. Dios kunchurawai. Más apayuqap Dios churawai. Uka Dios Cristo hiwo toqewa qespiasinja katoqwaitanja. Ukawa ma waqtawi han kulas lurasaw katoqtanja. Amén, hermajilatanaka, amén. Ukpaltanaj. Génesis capítulo 12, asipjañani.
ma pacto lurapje Abraham hupampi contra hupaja poqañapo nayasti poqaña harakiwa so upanakaj palakipasipjej uksañmunej pacto hiskiukaj palakipaña uma poqata unaj poqarakiw sayuka usaymunej chej maynejan poqki maynejan reki kamachisa ukaja t'unjata jewa tatit Jehová kunslureja ukuñjatañane versículo 1 ma urustita titi Diosaja Abraham maruja akam sanwa ora qema apanukuejam familia nakama ukhamarake aukinama utapa kaukiri oraqteja nayaja uñeshta aikam uka sarjaña taki ona kaman pisti ma hacha marca tukuyama bendici mawa sutimasti hacharu aptarakeja mainena kasti ma bendicionar aquí niwa chaj Abraham kungureña pasuka unjaña takeja ora qep apanukueña pawa kaukarutija tatito Diosaj uñist ekitanaja ukaru saraja saraki Abraham istatainaja ya ora qep apanakuasaja sarawaja tainawa utapa apanakuasina haniyat kantu upaj kaukar sarañataps ina upaj misuan yawsasina uka Diosa upar irpaskana cheja panini ukapalakipapjana poqañataki Diosaja bendiciniwa Abraham kipkaki istaptajaya manaka ines atapjaraksta ma orawa versículo 2 tatito Jehová hupaja churaniwa ma waqt'awasiwa onaka mampisti ma hachamarka tukuyama bendicirakimawa sutimasa hachar aptatarakijaniwa mainina katakisti ma bendicionarakiniwa kiti ukluransisa Abraham plurane Dios achiluranej nayaw luraja siwa ma chamark tuktaya maqsiwa Abraham ukama tuktqan ona kama pisti ma hachamarka tukuyama bendiciraki mawa sutimasti hacharo aptatarakineja mainina kasti ma bendicionarakiyatawa Abraham te poqaneja tatito Diosaja churaniwa kotja bendiciraki kotja charo tukt'erakima sutimas hach'ara aptatarakiniwa taqini unt'apjani sutimja bendicionayatawmaj Abraham Jehová upampilurapje Chakim sirilit apjañana kitina kateja bendicipjatam ukanakaruj nayaw bendiciraki maldicipkatam ukanakarusti nayaw maldiciraki huma toqerakiwa taqe familiana kamsa aka oraqenja bendicitapjane Abraham huparua paljayan Diosaja humaj poqam sanwa nayaja kunsluraneja Nach mahacha marca tuktayama, mahacha bendición churarakima. Kitina katak maldisipkata mukana karoja, nayaw
Kitina kataja bendicipjata mukanakuraj nayao bendecir aquí. Maldicipkata mukanakurasti nayao maldecir aquí. Huma toqeraki utaqe familia na casa aka orakenaja bendicitapjanes. Taqekuna diosaja ludane. Ya Abraham kun ludaña panza. Mahama waranqa millón pagañapati, paja medicina estudiañapati, kun ludañapas. Amoit aptati, Abraham hupaj kun ludañapaj. Amoyatatja ch'amja maja eukar yawsañaja tatituja poqewa nayaja churama wasiwa Abraham kun ludañapas waqt'anaj. Génesis 12:1 Abraham hupaj kun ludañapas lit apsnate ma urusti tatito Dios aroja Abraham akamsanwa ora que apanukuejam familia nakamsa ukamaraka ukimana utapsa ka ukiri oraqteja nayaja uñecht ekam ukaro sarjam sanwa kunuraña pasa Abrahamaja misueja ñapawa uka utata apanukue ñapawa ukatja ka ukaro uñecht eichitani nayaj sarawa sañapawa abuit aptati tatituna tatitu bendicineja ta ukaro uñecht eani yawsañapaw mayneja kat'esiñapawa tatituru kuntexis kiukja Abrahanaja ist'ataynawa ukatja kun hay kun ramanq'astigna kun hamara utaja apanukue ukamsanti hanite familia janaja k'anka kiteraki yanapt'itanistis santi upaja pachasispanja yanaptkitane kun raludasti oraqa apanukueja chapaq kun rakludasti kun ramanq'asti kallenkati waqchat kunax lut'aj haniti Dios arqat'eski ukaja mayniteja mayero tukt'i Dios ampeja ukaja atipt'iraj qiwa maynitej pachaski ukajani ukatoqkiti ani pachasiñasakiti Abraham kun ludañapasa han pachasiñatakej mischueñapa nayraqataja kun ludañapasa yo mayer tukt'añapawa tatitumpi tatitu naroj bendicitan kititej maldiskitoja tatitu naroja imjat'itani tatituwa uka maldicionat jaltaytani ayuka mañapawa kuna pacheteja tatitumpi mayna haqeja mayeruk tuktikiukaja tatituja yana tatitun yanapar suiteja tatituja poqewa yukaroja taqi yawsañampi artañasaj kawqaruy tatituja uñist'aychistani Abraham lukama sapqewno Abraham naroja bendicitani tatit Diosawa bendicitani sano Abraham checheja ukaja ch'amat hani ch'amaki fasilaki ch'amuyatamatqa wali fasilaki tatituja ludaspawa yawsañasaki waqt'eja kotja tatituru paj yawsasawa saraway Abraham ukapaktuja an cuando Abraham panthaschisa panthasitaniche panthasiwa ukatja Abraham uka chiymapanaja hupapachewa ukaja tatituna chiymapari yawsi ukatja hach'apta yiway
yanapt'iwa sobrino pasa panineja wali qolqani tukt'awaje sobrino pampi lotu pa sobrino pampi Jeremías capítulo 2. Capítulo 2, verso 3, Jeremías. Verso 13. Abraham peja ma pacto lurataina. Abraham Dios saja bendiciniwa taque jutiri ona capasal china capar. Jeremías capítulo 12, 13 leit asaja marcaja pahacha huchanakan luri naira suma hakan umaru apanu marcaja pahacha huchanaka luri naya suma hakanya umaru apanukuway habjetu ukatsti hupanakaja pashpa puchunakwa ali sipjaraki uka puchu umana karusti haneu umaja sait karakinti Abraham nampeja ma pacto luranja Israel marca kunsluratainaja hanualina kalurabjataina marcanaja ukatja hiwasaroja yatististua naroja ma hakir uma apanukupjatan ma puku ma uma puku ukatja tatitoja kunsmuneja ludaña bendicimone ima imhat aymone kot iseda kunslureja kot apanukueja pa kunas apanukue pachej haniu tatitoja yanaptkante haniwa kuns imhatkante como amuy aymonistuja hiwaspashpa imtasiñani trabajiñani hiwaspashpa kunsayshmuneq haniu kumhikiti haniu tatito diosaja imhatkaniti kotja apanukueja pjan hupanakaja kotja kunsa kot kunslureja payu kanja apanukueja pjetua ukatstiv hupanakaja pashpa puchunaka pua allí sipjaraki uka puchu umanakarusti haneu umaj sait karakiti sarakiwa ukotja panakaja pairin kunslura pjanaja pashpa puchurua allí pjarakina hupanakaja umuna pjana uka uma puchunaka allí pjanaja ukotja uma muna pjana t'eñataki kot kunslurapsti kotja como allí hupanakani amuyunaka paru allí pjanaja humanakaja muyta pjasmati Israel marca pakasta hanwalina kluratanate hanwali lurawina kano marcaja pa hacha huchanak luri naya suma hakan ma naya suma hakan umarusti
apanukuwa objetuación. Entonces tatituru apanukuwa pjano panakaja. Ukatzti panak pashpa puch'unakapua allisipjaraki. Hani poqt añ puede kiti uka puch'u umanakaruste hani umaja sait karakitisio. Trabaji pjewa ukatja sarja pjewa. Uka umanakaja chaqtawa ejewa. Umanaka uka muita kunsa ichmun pachistoja. Hiwasta que wala askiwa akal watanaja. Kuna pachetek tatito ma pactulur tanaja Abrahamaja Jehová tatitoja ukja bendiciwa Diosana chima pampiwa ukat marca patmitswatanaja Diosampi Abraham machi martuk asaja Diosaja poqanwa arsutanakapja kuntejupas kanuka bendición nakshurasa Cuatro abra tsara qirina kasti panakasti yati pjarakinwa tatitoja bendiciniwa hiwasaru bendicitaniwa hiwasaja abrana chachata sara qirina kapatano hiwasaruja bendicitarakitaniwa hiwasaja tatitumpeja machi marutukutañasa Israel marcasti Kitis yanap anyapach Iwas pashpo trabajiñasaj Gálatas capítulo 3:15 Ukama pacto unist esto Hilatanaka hakanyatja amoit asipjap kuna pacheteja ma haqeja ma arsui luri ukhaja sutipampiwa qillqanti ukatzti haniw kitisa inach usaroja tukuykaspati hanerakiwa yap karakispasa hichaja diosaja arsuwayiwa abrahamaru ukhamaraki wawanakaparusa qillqatanja haniw riskiti wawanakapasasa hanwalja haqinakasa ukama han ukasti siwa ukamaraki wawanakarusa ukatsti masapa haqeru sañakwa mune ukatsti kristuwa kunteja sisktana ukaja akawa diosaja ma arsustauja abrahampi lurawai ukasti diosawa qananchawai Moisesana li pasti pusi pataka kimsa tunkane mara pasatatua churatana ukasti haniwa inach usaru tuku kaspati ka urun arsu tanja ni diosana arsu tapsa han ukakuna askirusa tukuy kaspati Israel marca Egipto marca tapswayanja Canaan marca rukut monana Cuatro Monte Sinai con Cusca tocatainaja mandamiento na catocatainaja Sinai marcama Pusi pataka kimsa tunkani uka maranak pasjatatra Kuna paches uka aruskip luratainaja
Abraham, Génesis capítulo 12, 12 uclit tanja. Manakaja. Nakaman pisa maha chamarka tukuyama bendicir aquí mawa sutimste hacharu aptaraqueja mainina katakisti ma bendicionat rakia tawa sarakiwa Dios auyana ptane bendicini y marakini upalatituru kat esiñasaja pusi pataka kimsatunkan kepa maranakaste Moisés akato katainawa manakahu pokaptati kunasa uka pusipata kimsatunga marani pasatatja kamashitaina kunas maitanja kunasa humanakaja waludapja bendicipjatam Dios handudapkata walja takikunas hiwaniwa kimsa otra truca kiptanwa Israel marcaja apanukwa pjanwa Israel marcaja kunsa apanukwa pjatana hani Diosaj imkistas pati sapjano panakaja hani imkistas pat hiwas lurañane Diosa poqsnawa ukharua upanakaja truca kipapjana Gálatas capítulo 3. Tres 19 y kataptate ukamaja kunata kisa Moisésan libaja askispa qepatja hay yaphatasiwa huichanaka kananchañataki kawkiritej Diosaja arskana o nakaparu sasa ukana utaña jutañapkamarakiwa Moisésan lipaja sirvinja leja angelanak toqewa kananchatana ukatzti Moisés toqewa lurasiraki kuampisa más sapa haqiquitap laikoja haniwa yaqa sumantapirireja munasqeti Diosasti más sapakiwa Dios sahani wasaroja hani imgestaniti sapjano pana hani yanap gestaniti hani bendiskistan kitisanaero imjata napashpo imjat siñajas sapjano Cuat Israel marca caltana imjatsi naya pachi masi cuat panaka wali puniwa irna kapjataina ma cisterna ma wali panaka irna kapjan qarjtapjanwa pero uka uma pujuja hani uma puqarant kanti chaqtqakin umaja ukatupanaka mandamiento nakaj purinja mandamiento purinja ukat mayataw hiwarapjana kunatsupanaka hanwalinak pilurapjana seis chiqapuniskiwa kunatej sapki manqaja purakatakiwa purakasti manqatakirekiwa sasaja ukampisa Diosaja paypachwa tunjani haniwa
Haniwa hanchiha wacha kushlureña tekikiti hanukasti tatitu tekiwa diosasti hanchita kirakiwa hiwasaha trabajtanwa pura casa tekiwa irnaqtanja diosaha paepash t'unjanisiwa hani hakapkatate hiwasaha qespiasin katuqatanu katja hiwasaha ipañ munisto con jamás hiwasaha iptay munpachisto ha haniwa wacho kuchlureñati kikit hanchisaq tatitu tekikiwa hiwasaha katuqtanwa tatituruha ma esposhama hupaha munasiñapqa nishta aychistoqa hiwasaha katuqtanwa tatitun munasiñapa casara si haka hayukamaq maynilupiqa tatitu hiwoiwa Dios pagartan tatituruja Dios pagartanwa hach'anchtan hupawa nayanqa q'umachawaytu huchanakaq poq espíritu vida papt'asiway nayaqa huparu Dios pagarta hupaqa inayro qespichituqa taqi huchanakaq q'umak tukt'aywayqitu hani huchanayqtichaqa sisaw hiwasaq Dios pagarañasa tatit Jesucristo hiwasan munasiñas layku hiwat hani hiwasaq kunslurawayktanti ukataw Dios pagarañasa Dios pagara tatito nayaq yawsta wasasina ukatawa hiwasan chuymasaqa muniwa qespiatañasa haniwa cuerposaq wacha huchitakikit tatitu tekiwa tatitu tekiwa cuerposaqa mayna ma chachas warmisa warmiqa taki chachaqa takiwa siwa ukapash para kiwa wasaq tatitu tekitanaqa hilanaka hutapqiwa qespiasin katuqtanwa na qespiatatwa tatit Jesusaw dueñojaqa qespirejaqa kunham siwasaqtanja tatit tekjakta kitirus churtan hiwasachuymasqa uka yaqaq kitis ka cuerpo hiwasan amuyas uka chuymasaq kunsa aka cuerpo saq muni ukaru yawastanaq haniwa ka cuerpo saqa wacha qucha lurañata kikiti tatitu tekiw hakañapa katqa tatitu kitinpinisa ukampisa masapa haqe kitap laykuqa haniwa yaqa sumanktapiriqa munasqheti diosasti masapakiwan humaqa yawsta humaqa nayan munasir awki diosaqa tawa humaru huta iglesiaru aru mist'iri humaru yawsiri chuymasaqa ukaru sari tatituru kumayna yaqaq kitis diosaqa munistuwa awisa aka hanchisaqa kolera siwa mayqt'iwa haniwa siwa uka cuerpowa qhamtuk biblian sarakiwa haniwa ka cuerpo saqa wacha quchata kikiti siwa qillqatanaq kom hakasaqa ma uka yaqa warmir sarmi yaqa chiyasara ukaqa p'inqawa uka llakisiñ hamawa uka uthawiqa t'unjatawa uka thakawisaqa t'unjasi ma pactu uthit ma parlakipa uthit tatit Jesusampi tatitur confit asiñasaw kat asiñasaw tatitu im hatitani bendicitani irpitani
ch'amanchitani ukañapaw arusaqsa amuyusas Israel markanja upanakaja tati Diosaroj apanuku apqatanaw kunatsa kunatsa hitiqtaw apqatan Diosatqa Israel markaja hani upaja kat esip katan pash asip qatanawa yanap istaspat hanich yanap istas bendisistas hanich bendiskitas hayu kamanaka pash asip qatan kitis Diosat hani hiwasaro imhat kistaneja kitirakist imhatis hiwas pashpoichiqa imat asiñasaq sasina upanakaja irna qallantap qatayna Génesis capítulo 16. Dieciséis uno. Génesis capítulo 16, 1. Para aquí pasipjanwa 15 5 lit aja 16 rañani ukatsita tito Abraham maruja anqa harua irpsu sarakiwa alaqpacha sum uñikatam ukatsita qewanakara hakt warawarana haktam hakt hamachi ukaja hisa ukamaraki humana o nakamaja sanwa Naria osita na ochurama sanwa tatito walha o nekaniyata o sanwa wara nakar untata ochurama sanwa 16 1 ukanja Sarai warmisti Abraham chachatake haniwa o ni puedcante ucampisa ma egipcia esclava pawa utjarakina agar sata ukatsti Abraham aroja sarakinwa unham tatitu haniwa wawa apayankituti ucampisa achiktsmawa agar esclavumpi maechas jaraki inache ukamata hupa toque wawa nakanirista sasina leita prasmate ukatsti Abraham aroja sarakiwa unham tatito haniwa wawa apayankituti ukampisa achiktsmawa agar esclavo sampi mayast asjarakim inachi ukamata hupatoque wawa nakanirista sasa kuna qawqaw wanaksanpaqmunana Abraham Saram istapjano capítulo 15 ukanapale chiqaka 16 santan istapjetalich istapjewa Sarai warmiq kamsisa ukatsti Abraham aruq sarakinwa uñiham tatito haniwa wawa apayankistuti ukampisa achiktsmawa agar esclavumpi maestas jarakim inachu ukamata hupatoque wawa nakanirista sasa tatito haniwa apanuk gestua hayukam lup Israel markanaga kunsolpta panaga irna qaltapjan kunats qalta hupanak pashpatakyo trabajín qalta
Tatito hani naru yanaptikitani tani wawanikati niwo apayankituti sanawa kuns kamachisa Abraham hutam naya imhat asiñajaw chej naya sanawa Agar hutam esposo Juan Piquintam ukat wawaniña monataki sasawsana ukat esclava pi chachapa pi irtapina ukata mawaja nasin Ismael satan ukawaja hichakamawa chahwa pupanaka hichakamawa chahwapa kunat sara warmeja esclava para skuntan nayata kine ukawaja sanwa hani wawaj naro chur apayankituti chejna imhat asiñajaw naya pashpataki trabajiña hasanwa Kotwo paja Yurina Ismael satanwa más sufrimiento no hiwasan pachetaki 1 Corintios capítulo 6 pura casti manqasti pura que takerak sanwa yo ukam pisa taqi ukanak tunjaneja Dios saja sasawsana hani huasaja hucheniktante munistua tatitoja kun hamhakaña pasa hani fornicación atakikite tatitu takiwa tatita hakas conslurane ma arust await luran haniwa nayaw luraja sama arust aw luran tatitu taqikuns luri itaqikunsa churaraki akhiwasa akahanchisan pejanikus lurksnate haniuchanikti naqtiusaro servisk nayahwal tatituriana taskta apoyaskto aseo ukam pasakipti panja hani khamaki diosaq naro yanapkituti hani nayroja imhat kitut na pashpe imhat asi got chawhin qalti con 1 Corintios capítulo 6 li tanjaya tatito takiw hakanyap tatito konsluraneja kunsa cuerpo sar necesite kuns necesite ma viud tekeh ma viud tawqa tekeja ma ta waina taqikuna yanapt istani tatitoja chareya kunsans Dios saunaro haniana kitani tuponaro hanwo penkitutisano agar huta esposo Juan cuarto parmanta ukatnayaro mawo churitanisano kot o pagnasita ni chana siwa kunats kamachi kwata ukatawa sartawaye hachaña yaktasiña aqesiña hiwasana kateja tatitum haktan San Mateo capítulo 7 verso 9 uthaspati humana ka taipinja
mayneja kunapacheteja wawapaja t'anta maízpa ukatzti awkipaja qalaki churaspa ukamaja hanukuna ukaja kunapacheteja wawapaja awkipaja qala churaspa kunschuranej wawaparaj wawapaja t'anta may awkipaja churaspati qalja awkinaka kamsapta sumanakaj utkaspati humanakta ipinja maynej kunapachetej wawapaja t'anta maízpa ukaja awkipaja qal churaspa ukamaja wawapa t'anta may iqal tichuras t'antalanteja hani ukamakaspatancha oficina jarhutapjama cuatjapalañani humanakampi 10 años han ukaja kunapacheteja wawaja chawlla mayi ukaja awkipaste ma asiro churaspati haniwa ma asiro churkaspati wawaruj chaway mayitaq humanakaja ukamhan wali kasina suma kisa ukwa wawanakaruja churaptaja alajpa chinkit awkismasti ukatsa huk'ampiwa kitinakateja huparo mayki ukanakaro sumanaka churañatakeja kunsa sistuji wasaroja humanakaja ukamhani wali kasina suma kisa ukwa wawanakamaruja churaptaja alajpa chinkit awkisaste ukatsa huk'ampiwa kitinakateja hupar mayki ukanakaro sumanaka churañatakeja buenas wali sumanaka mayrinakaruja wali sumanaka churani ukamajaya humanaka katuqaptati chiwasaruja walmuna waystu tatitusaj wawapa atanwa Espía tatan hiwasaja kun churanistan tatituja wali sumanakwa churistan hiwasaruja wawajaj mayit voleibol anatil wawajaj sarayma cuatro anatiri usaraymunta siupaj kunas iglesia utjej kun wawajaj chutj ukatja wawajaj isk't'itunaruj kuna rato cuatro más reunión utjej hani ukaj masarkas matej voleibol anatirij sati kamsas kun churanej
Humanakati ukamahan walika sinha suman kisa ukwa wawanaka marok churaptaj. Alakpa chinkira ukimasti ukatsa ukampiwa kitinagati huparia maiki ukanakaro sumanaka chureñatakej. O hachikwata. Maitu katjani churkti katja sumanak chureja. Reuniona sarañapauka. Cuando hoja con lupe, ani pene o hani kuchur kituti se pa. Jungo internet hani mon ya tare lurman lurham. Ma ok etampe sa sauce. Entonces tumaha ni wa ampe anat khazmatukan. Am anat imonta siwa. Hani wa siwa. Con churi, con smayoma, con sauki marchuri. Wali sumanaka churi. Iglesia rohuta hilanaka. Dios pagará pre. Respeta. Hani uchanik tisiwa. Dios pagar tua. Allah pachiroch nach mantiris tua. Ukam sap hilanaka. Kau karsi wasa nukta tanah. Ia usa otoka hakanyat. Hani chui mama truka kipam. Uma haj aistuktah ayukam. Kompal khaitanah. Wal amuit aitan aksatoqenah. Yaqipaqa ia usa preu. Yaqipastani. Nita. Yaqipaqist anta siwa. Kunatsanar hiskachito, kunatsanar maiktaito. Cuat imhatiwa. Hachashtuk tajas. Hayo kamanak amuit antan. Kunatsu kamsito si umainah. Tatitur sirve, bendecita mo asistan hiwasaj. Ni akapas mungiti. Y akapas tiawasar aquí. Allah pachinkira ukisaja sumanakwa churistoja. Manakakul sumanaptaja. Iglesia uknahmunta. Umanakaja ukama hanwali kasa sumanak churap. Ukan wawana kara churap taksakaya. Ukan beskitena que te por maiki ukaroja sumana cochurara que saraki vitatito. Agaraja diferente tatituja churaimone bendición churaimone. Agaruka conslore tatito ani wo churkitu tisano asara igualme. Nayatak agar warmiro kaha uywatapan ukaro chachaparip katana alaqpachangira ukisaha churistanewa kun churistaneja wali sumanaka untasahan hamaki wal hamakite na hukmait khani upachurkituti
Maynaqa anataymunta saspawa. Kunatsan kuns mayito uknaq churta. Aw kisa kuns churiq. Kuns churiqa wali suma tatituqa wali suma yanak churasiqa kunachi umaq munsta ukhamarqama umatak hanita waliki hani churkarakiti akaka mawhi wasaqa tukt'ayqtan Dios awkeqa kalwatanqa ist'aptuwa 1 Corintios capítulo 6 manqaqa purakatakiwa purakasti manqatakirakiwa ukist'apnanakaqa tatito evangelio arunakapawa nanakaqa irnaqaptuwa cuerpo hataki napashpataki hani ukapachaq utkanti hani ukhamakiti tat irnaqaptuwa ch'amtukt'aptu nahamanqa tuhistanak lurta viejta hani phuqt'añ puetk'ti hakawi hanaqa ukata kalwatan ist'ata arunakama tatito hutta humaq hiwirina huchaqlayku cruzanchikpaq ch'akata hiwaway taqi kuntiq tatituq churapkita ukanakat kititiq yawaski ukanakaqa qhispiyata niwasiwa Jesucristuwa q'umachaway taqi huchanakas q'umacht'away Cuando respira sin catocatatja, tati, hani una ukahawacha kuchlureña taquikite, hanukasti, tatitu sirviña taquiwa, tatitoja, hiwasa cuerpo jataquiwa, upajo taquicun yati, nayat su campiati, cuerpo con necesiti, taquicun, tatitoja yatiwa, o jataquikunas aski ukawa wakishtar. Tatito hiatiwa an cuando wo mayaja kunate huakiski ukchuraraki tatito rukat esta iglestaitina hakawi sansa tatito irtapret amulet hata hanamaki wal hamakiti pero na tatito rukat esta tatito hachachamane tatito na irpiri uskte pastor pues hiwasaq ist'añani ukhamatiweta qarakiñanta qikunsa iglesianja chetuksaroja aniu hakete upapashpaki ankuchaste diosam irpatañapawa aniu hanchisataki ankuchaste ajayto qitaki sapamainaj upawa imistani ch'amanchistani Dios pagarapsmawa Jesucristo sutipjaro amén